Rongkot. Bat kani kalong kasngi ka basa jingkan mau ha ka jingem ka jonga. Nili peta akhirnya ngapan ke isi ke konmu yang teklok senitu. Kalong kasngi ka bangila ya ka ban ya syam komne. Lah sama taksi itu pinya di itu kita long pot. Banwan hapdeng jongpi. Ngau tu angkong nili kagak long. Ban ya sam ya ka kubor. Karena malam itu kita long ya pot. Ka kubor Christmas. Christmas abirta. Ngas ngungu ru yo belai. Asal taksi na panggas memang cintu lo. Bana kaliang jonga. Asal taksi nili hintang ke. Hakani kata yo baladap. Nau kita tantang ruwe bangke. Ngadon sya is karbi anglong. Is karbi anglong hin sendiri. Ngalaj ban ya lap ya ka ktin jong belai syatai. Malam kesandang nili tada. Syanagon syatai. Halo dah nagong. Bat ai ngo yo belai ba menta gas ngipat ngalak bandan hawes karbi anglong. Sama taksi na panturo pitani nora bangka biasa karbi anglong apa ini. Kabamot ka simpor si tayaw lanter na is karbi shawes karbi. Sama taksi orang bong lo is karbi biasa karbi anglong kewan. Kani kalong kamon ka jong belai. Lah karena menang kesini di mata kamu. Kabangalak ban ya don bat pi. Jadi nak tu panturo rakyat long apa. Ban sam ya ka kubor Christmas. Christmas berita kewan lo. Hapdeng jongi kani kapor. Itu betul yang putar. Ngandem sim sibon kapor. Jadi apa yang kamu Ka kubor na ka ktin ka jong belai. karena malam berita bangke. Kabangadon ban ya sam hapdeng jong pi kalong. Ini nengar lu itu nau tu pan kagero ni puke. Naga gospel ka jong Yohanes. Ini berita kene. Kalenong ka balai ka dikot ka bakhan riu. Kita mangkin pi angin sokret sokol. Kani kalong ka weni ki dikot ki bangila pule baha ka Bible. Lakai si angin ada kesuk melo kesuk tidak lo. Don bun na pedeng jongi ki balala lendet ro ya kani ka dikot. Labang so angin ke bang putih dan megang merah ulo. Henry hang ni ka don ka kubor ka bakerpang jong belai na ka benta jongi kani ka sni. Kita lakai kisi prek jika bertai itu mangkong nang ceklang lo seni keroyo. Tangin ya pule kani ka dikot sa chisin ka ongkom ne. Lontar si purhis nang labang sangdeng. Na ba ubelai ulait kata-kata ya ka perthai. Arnam lapon perker pangkang hon. Kat ba ulai tino ya lau kon bala kamar we. Alam isopu pumet perker pang. Bau ei bangai hau nam jot show. Alam pan ke kero tuan ke bir berdati. Henry un yo ya ka jing em bam jikot. Kita keren di dunia selong di. Pia bangi keren ya ka Christmas. Lakai tu lo Christmas hari tinggi. Ka jingkali ka ba mi ka long ka ei kani ka Christmas. Nano matka jualan terbang ke Christmas kupilo. Ka ei ka jingmot ba shisha jong ka Christmas. Christmas pu alam tia kicok ini ke kupilo. But na kani ka dikot yo anis lai kan reo. Monta la Johanna mimpi ke konkret sok alam obang. Ngadon manuan ra gani ka kubor siya pang ka jingmot ba shisha jong ka Christmas. Christmas pu aminin mate alam tebi nong dewan dia pansini bodi lo. But siya bangin ya poi siya kata ka kubor tangin ya pai kandiat siya pang kani ka kentin Christmas. Hala berita ke mereka damda prang nona Christmas pa halom suci tansana. Pi ka kentin Christmas kalalong ka kentin ka pabaro ngiya keren ya ka. La Christmas palam itu betul mereka cengki saya baca tansai lo cini tai. La kalong upareng la neu kasi la neu karbi baro ngiya ong Christmas. La ke ada yang lo tum le kasih tum le mata kasih tum le dah tum le Christmas tu. Kamun ayu kani ka kentin Christmas. Christmas palam saya kopilo. Kanang banam slam ngan ong bet iya ka bangadei ban ong ba Christmas kamot ka jingle kemen le snow baha. Christmas palam saya bang ke abi kidin je tanam de nang la ke nengarong ke cipi, ini ngarong ke cipi kan, ini sekrong begitu alam saya. Le kemen le snow baha da ka donut ka ba snongo yo belai. Arna pangkang tu ini ngarong ke cipi. Kilun ke kana panse Christmas ke kipulo. Habang ikan mau ya ka ei ka bala jaar hajar senam tab manswa. Aprang ini aprang kupilo kan kiplang lah. Bau belai ulap ha ya lau jong kon jo o syaka ne ka perthai na ka benta jong ngi kinong pop. Itu mulut pa pia farmansi harna masuk pupun petala masuk bercetak mantolo. Tedei na mar kata ka daw ka ne ka Christmas kade ka por ka bangyan aingo yo belai. La pasal Christmas ke la nona por hutan ke itu alang panen tinggu tinggu. Bat ngin saya snap kamha ka kubor. La pasal bertar di mana. Kandiat syapang ka tarik jong kane ka jing rakhe Christmas jong ne. Biasanya ada bata tarik
itu cerita tanam senang Christmas perman. Yo don na preng jong pi ki bas ngau thu bakala bale se ka arbusan tarik ka de ka tarik bakha yo jisu. Pak pada bang kaju bohol dah tu tak duit tahai ati main ko rapor ni lagi Christmas bang tek aru yo. Yo don na preng jong pi ki ba mudur ba arbusan tarik Desember ka de ka birthday lan de ka sngika ka jong jisu. La inko rapor Desember lagi birthday kalian tek Christmas bang tek aru po ke tak tek tu tak dulu. Habangi pule ka history jong ka Christmas. Benda Christmas pak pergi mau tulang kamu tu. La ya thu yangi La itu pada tan lo. bahadu ka spa snem ka basau. Hala ke paru la pilihan yang kantor lang lo ke. Laraki ya ka Christmas haka henriu tarik ubenai Januari. Benda hala bangsa apa kimulang nama ke Januari tadi please Christmas ke palon lang. Hadin jong ka tu ka jingya jong ka por. Hala ban tambom si. Laya penbej no ban rakhe da ka arbusan tarik Desember. Aduh kalau kita keroi kau mucat kengko rokok bang le. Itu palon nang ko si keroi kau mucat lo. Pi balai kalong kumta. La sorna katsna tuntal sompo. Kadau kalong namar ba om dan batep ya ka tarik balakha yo jisu. Hema at hok atik atari itu long e. Ka jingbu ya ka arbusan tarik Desember. La ingko rokok di sambar kipi ke. Kadai tang ka jing ya penbej renti lang. Athela kai ka do ko bai pang ti krona saralam thejo. Jong ki balang Kristan baro. La kai Christian pu amonduli timba Christian patu man ke ti krona peralam. Ban ken mau burom ya ka jingwan long breu jisu. Yesus Kristus dak percaya thakuni la ke parjana po. Ngangai bangelas ngau ya ka jingmot jong ka jing rakhe ka jong ya ka Christmas. Kalau dalam theke tu do ko beta alam the tu jini potai. Tangin ya pai namar kata asya ka ka kubor Christmas ka ka si. Christmas agerta le nona ko dang thulunang. Pina ka ka dekhot ka bangalapan pule yo anes lai khat reu. La Yohanan ning pe ke thobang su great rock nil ga por hi tang bang ke. Don arteli ki jing shisha ki bangadon banwan ra ka ka por. So ni ya kenang fat nil ge ban dia por lo na bang ke. Ka jing shisha ka baneng kong kalong kane. Ahok pet abang ke isilah lo. Ka Christmas kadei syapang ka jing ai ka jong ublei yalau jong kon jong o syangi ki bereo. Isi abang ke alang pupu peta muni da farman se na se pidar lo. Ngi pule gitu ki kenten na ba ublei ula kata ya ka perthei kat ba ula ai tino yala ukon bala kamarwe. Ile tu gopol hitang ka dithek sonda taksi arnam perthepan lapu. Ang kang hon tepi ke posi alang pupu beta la bangsa perthepan nanti pidar lo. Ka Christmas namar kata La posi Christmas buke kapen kan mau yangi itu pan nang pa konmulan tu da blam te bang ke. ya kata ka jing ai ka ba krautam La ke arnam ki pia ke thei lo. ka ba ublei ula ai sya ka perthei. La ke alang perthepan pidar lo. Om don kando ka jing ai ha ka perthei ka ba krau ban ya kata. La bangsa arnam ki pia ke thei son thon la bangsa perthepan bang doktor pa ki thei ki pia bang awe. Pi ublei u ai sendon da ukon jong o. Arnam ke alang sopo mati pidar lo. Sya ka de ka perthei ka ba pop La bangsa perthei pat se hupe. ka perthei ka bala sakma ban ka perthei ka bala jingai no ublei. Arnam pe kacai luo perthei arnam pen pat ki hupe la perthei. Ublei u yo i ba om don lat ban pen em yo breu. La pasi arnam chini lo thek lo la bangsa pat pen ka kaki ka pre ka to war le. Batang kawe kalat kalong ban pa ya ukon jo. La ke ka pre ka to war le lo pasi isi wet na lo la ke alang sopo mana bang to perthei ta. Banwat ban pen em ya kinong pop. La ke muni ka pap to panangewi la pen ka pereng ya ta. Habangi pule nau isaya lenong bakandai de khot ban reu. Isa yang ning pi sarkar pang ning so trok lo ki pulang the bang ke. Ka Bible kalaya tu lupa yangi. La ke arnam se menteri tanglo prang pun se. Ba en sakha ya ukon. La ke prang pen ka menteri tang la ke muni ka asu perthei hati ji. Ban en khot ya ka kerteng jo. Alang parlimen ka ir nangi. Uba pela unong sela ublei ba kraubor ukpa bom jukot usem jong ka jingso. La ke kareng me rechu. Anong ke the rechu. Yakong ke the pi ka rechu. Se hampu. Kata ka de ka kerteng ka ba ublei ulai. La bangsa amen ke la ke anam tu se gipio mero. Ban habau jisu lawan sya ka de ka perthei. An jisu dak perthei thak wangan ke.
Habagi pule naga gospel Lukas. Lalu Lukasa Koselo tumpur hidan lo. Lenong basau dekat bakat pra. Piang deng sunar kenar kepalo. Ujisu ukren syapang yalade. Arna mamatang masih cipulo. Bawang bangalawan ban yalap. Lalu dedak tercetak bang ni nampur saro. Ban penbena ban khot syaga jingkela kapamot ginong pop. Dak tercetak bang kenang tu meningkar larung tu sendiri. Ban penkhia aro. Lapen nak tu pik disoton benenon. Ia ki bapang ki basitong. Ala kisung di po tu ngapan. Namar katangi yo iba ujisu. Lapas itu tengok lo Yesus Kristus pan. Ulang gajing ai ka bakarpang ka jong belai. Lapas projek itu pan di pia bang lo. Bau belai ai syaga ne kaperthai ka bajot. Lapas so percaya kanggil bo kata orang pantar alang ang tidak. Kaperthai ka badu jingkarman. Lakin yang kita kaya percaya. Kaperthai ka balangam jelap hagapop. Lakin kanglum tu percaya kena. Kaperthai ka basatang gajing tem ka jong belai ka baap. Lakin nama nengi lok sepengset lalu so percaya. Ubelai ai yalau jong kon. Alam tu pu penggat ang tidak. Namar kata ka jingkeli ka bami ka long pin le kumno. La taksi tu macam jual nang te lapang sombong pengkupilo nang tu iklam. Ya ka de ka jing ai ka jong belai. La nama sopo nang tiap peti senang tu matapo. Pin pediang ya kan ne pin kan taj ya kan. Nang lideng pama mate wator pama. Ngia ruai ka tu ka jing ruai tuan syadono trai Jesu. Ini tu mula julono wangnon ni nengar lupu. Wan ai bangin syuruai tang nak sentor. Tolong lo nengar lupu itu diluncat ke lihat tangi. Henringin peli ala ka donot. Itu neng cingpu nang po. Ngin ai jaka ya Jesu. Yesus Kristus panadim tek nang po. On ka ya Jesu. Yesus mang nang petek nang po. Am de syo ha Bethlehem Judea. Abet lehem yu dia long balik. Am de syo asno ya hasem kulai. Halong hong long kata. Henry ha ka donot jong abat jong pi. Tanah tu maneng tanin. On ka ya Jesu Yesus Christ. Kristus mang tek nang po. Bakata ka long ka kubar babaha. Lahilong te berta ke melo. Nakabenta jong abat jong pi we. Bahar kenal tu perman lo. Ka jing ai ka bakrau ka bau bleu ai sya ka perthai. Berkeh tak nang di pia ke ten lei ke lang. Arna nang ke tiga lahilo. Bat ngi ai ngo yu blei. Apa ada apa ni tu neng cing duk neng. Ki breu ka leng ka perthai. Berkeh tak kamu ni tu. Habaki pediang ya kene ka jing ai ka jong blei. La sopor kita ngatung ka dulu. Ki yo mat ya ka jingkar khu. La ke he tu mek kita long tu ka dulu. Ka jingkar khu ka ban yalam ya ki. La bangsa he tu mek pi ka lang tu pan ke japon la ke. Sya ka jing em ka babam La jukot. ke di tu nek te se japon po. Ngangai bangilas ngau thu ya kata ka jing shisha. Bangsa hok peda Christmas panal tu ma di tek kota. Bat ka jing shisha ka ba arpat. La ke na hok peda ka Christmas ke hini bang lahilo. Ka bangiyo inaw yo anes lai kan reu. La ke jo hanang ning pi ke kamang su kuret rok along. Kalong bakan ne ka Christmas. La bangsa Christmas la ke Kapen kan mau ro yangi. itu panang apa kemudian malam. Bangi don kam ban ai yala de lane ban ai yala ka donot show belai. Ini tu kemudian nang ye bang ke itu ande ngan pan tipi dat nangi. Alang pan dat se tu se hudai nangi pulo. Hakato ka dekhot Halo bangsa ang along bang ke. ngi pule kito ki kenten. La bangsa lam the tu por hila. Ba u ei u banget hau. Alang pan bang pak le kroi setome. Un om jot show. Wir badagi. Henry un yo ya ka jing em bam jukot. Orang tak kirunia ke se longi. U ei u banget hau. Abang pak le lang pan kroi setome. Kapamut ngi kloi ne em ban ai ya ka donot jongi ban nget hau. Itu nono marce ke neng kipitek pemalang pan. Meneng ya keren ba ubelai ai hangi ya ukon. Nam pompen ke itu barnam se sopo se tu pan tipi lo. Bat mentang ya keren ya ka jing ai jongi ya ka donot show belai. Itu mana ngana pan ke tipi alam se sama thada menang. Ban pediang ya uban nget ya uban kok ngo ya ubat ban but yo. Alang pan kroi nang po. Alang pipi tu nang po. Alang pan manyo nang po. Baga ketien ke jong belai na ka probab arbulai lenong dekat ba arbun reu. Saram theng ning ting ko ra thawang sum ko thawang. Ubelai ang ko khon. Oh suma. To ai hanga ya ka donot jong me. Nang tu maneng de panang pidanon. Ubelai umpan na pia ka spa. Larna nala tu makhe dat nang hang he. Namar ba utep bagi babon na preng jong ingin nam don ay ban ai. Tu manang itu panang sini nang ko na ke tu ma. Ubelai umpan na pia ka jing nang jing stan. Nang tu panang ke tek le nang hang he. Namar utep bangilong tang ginong kendong gi bom don jing nang jing Itu stan. bisa yo pena po se ke tek le da. Ngilong tang ginong rap.
Itu mereka saya tikir tu. Ngisu eman lakas ngi dakap pangirap. Itu mereka wanita saya tikir lepas sekarang. Ublay upan nangi ya kabangila banay. Arna itu pandir itu dirong cek asal senang hang. Bad kata kalong kadonon. Laki itu manen. Bagane kasngi. Laki ni Kadai kasngi ka bapin ay ya karay. laki ini kan cuma alam rai kita. Banong try. Arna melong te. Ngala ay ya kadonot syame. Arna ni neng. Bad ngan yay ay ya kadonot syame. Kita nang panang sikit. Ngan yay pendem ya la dehame. Kita nang paling. Ngan yay le ya kamonjong me. Ngan ya me. Ngan syakri ya me. Ngan nagabenta kaburam jong me. Nang mana budak mapalong sendiri. Baba kiwe ki pet ya nga. Apa kaya tu ni panang langpo. Kini iya ka jing bahabrio Jesu. An kini panarti kini Yesus Kristus aja nang tek lompo. Haka jing jonga. Ni akhirnya ngalong. Kan mau ublay ula khot ya pi. Ana mata tarna nang tu panang tehang. Pila pediang yo Jesu. Yesus panang tumte rumah. Pila buat yo Jesu. Yesus hidu rumah. Dan buat na pedang jompi ki bahaban mi no na chnong na thau na ka yeng kasam. Apa tu ayah tu kala hemalong pen arong malong pen kikat nang tumta tu thai. Lapan ya khalat no ya pi bat pi haban syong ban sa la ka jong. Nang nang tu panang bahag dak senang li metang lagi ke tu tumta dulu. Pila du no ya ki ai ba kenja perthai. Na terke son nang ke nang tu ba wirdet tanglon ke. Wat nam du jingkerman kan mau ya Moses. Alahan na tu nang diri na terke ke dar na tu wirdet stamet mata no Moses apa. Moses ru ulai no ya ka yeng sim hari ecep. Rejo apupi dalam kan Moses tak diusi. Ujit ban sya shitom badu pai lang jong belai. Arna marat alam tersialam dum sialam kisum ditak dulu. Bat kane ka jinglong Kristan. Lapang sok Kristian alam kebang ke. Namar kata ka dawa ya ka jingkot jingmot. Lake itu neng ke rakut nang po. Badalay lay ro em. Ga jaka son stame. Himday ban pai de no belai. Aping kiri nang. Ngakan mau yiwe kena ret. Ni matai lu tu so. Kadon gawe ka yeng mane apo China. Lakai China long ke tu isia kerja dulu dah. Pitep baha bakari China kade kari ka jenjar baha ban syakriyo belai. China long ke arna pan ke rupa do makisum. Nai gitu. Hagawe ni ki jakanong gendong. Lakai ada bisa yu se gitu. Kidang ya dontang khandiat ngot ki balalong Kristan. Sana tu mo melang ada di bani thong belang. Ngas ngau ba amda ya perthan na ini yeng mane bangi don hang ne. Long itu kerja pen si prek uede. Hagawe ka sngi kat bagidang ya penlong jengseng. Ani si ani langsung kerja ke tu dulu. Lawan kendit ki sipai. Langsung si pahit tu nak pelatang lo. Bat kila ya yeng nang tai na jingkang nang tai. Ada dua ni long sen si pahit tu nak lo. Kila ya pensange jubor ya ka jing syakri belai. Lalu madang ke rumah ada pantai sangkok lo. Bat kila ya phami ya baro ki badon hayeng mane. Tak kerja long gitu tumpuan an ha kita pakai cek lo. Kila lau ya gading pena nang tai na jerong nang tai. Hala kerja long gitu tempat pan hujan sih. Bat enda kila lau nang tai na tenum ya gading pena kila bu kila pentia ang tai haga lenti ban mi syabar. Hala bangsa tempat pan hala kerja pen gitu orang long sih bidang kok lo. Bat kila maham babaro gibami nang tanah yeng mane kidai ban yu lengba nalor jong kata gading pena. Ya bangsa tempat pan tak dong punai nanti kerja pan kita cuma lah tempat pan dikok lo lah dong tam nang itu sih pulo. Om tang ban yu anrei ban bentiu ban bea halor kata gading. Lah nanti tempat pan tak dong tam terkali intok punai itu. Namar bagi babun ki syapting ya ka jingyap balapan ap lupa ka sulai. Atema alang tu preti ka tema hiliton krai benak la seklem preti ka aplo. Ki babun kila ya mi nang tabat kila ya yu halor gading. Ante ka dugo beta sai dok dia hiliton ton krai podong pon tam lo. Bat kila ya laj em. Ante la tu gereng long. Idon iwe kena kan thai. Ino ka ru supi Anda haba ila poyang tu hajing kang. hala bangsa duari ande. Haga jaka be in yu ya gading pena. Hala bangsa tempat pantong pompo hu. Ila dem hangta. Adong krup si. Ila nyat da kasopti chong iya kita ki dak kejat ki balayo bat ya ki umbia bat ki jing bentiu ta Nah, gading. kada tingkang sok kitong kita sama macol hulok si. Bat baro kita ki sipai ki la ya dem syapo ki la ya yam. Kado ko tu maciruhang yo lo ke. Bat kila ya perkat uei mo uneu Jesu.
Am selalu cuma tahu lagi Yesus bukan mati. Balai mo ini kena im syapting ya gini kikuli. Kopet sela kuli hilir pantri redat malah masuk suke. Baduwe ini kisipai ulah keli. Inu dah setahia bang masuk sopanar julo. Banong ko hap hemting ya kada kasuloi gini kikuli bab ngin siat bad peniap. Nang kere nang dong dede la soning juprong arurong ke la hilir nang abia panang kere. Henry tay kena ila juba badi ong em ngam don jing syapting ya. La so watak lo ne thang ka kere. Ublay ula ay hangay yaw Jesus Christ. Kristo ke de parman senang pile. Bat ngalakot jing mod ban bot yaw Jesus. Ile hane nenen kira khut lo je dong ika nika pi si dun po. Compare ke iki jing abangan ya kendo. Ko pe man ile ya kisum setong sada ni pantang kisum we. Ngan bot yaw Jesus hado ka jing yap. Yesus Kristo lo dun po ni nonton hak kiam. Hado don na pedeng jompi ki bala penskam ya la ka jingej. Nang tumang bong rumah pesanan neng cepet klong atum. Lada ki jing pang jing sitom ki wan hapi. Lo sa kisum kiduk lo tumalo mo setong sata. Lada ki jing duk jing gerdo kawan. La sa kiduk kisum kam cer kelang it lo. Lada ki jing ki wan. Asal kisum pi lo. Namar ban bot yaw Jesus. Yesus Kristo kiduk. Kamlong ka basok. Kristo pe kiduk ke kisum ko. Pihap ban mat sibon ki jing jenja. Kristo pe kiduk ke dio ke lihat kisum lo sen setong ni. Henry ay ngo yu belay bau Jesus ang. Bonta na panjuga le Yesus Kristo di pura lo. Tos ngau kemen bat tu kemen pi. Na itu man neng orang jipinon. Na neng sekong non pusi. Namar ka bainong jong pi ka bakraw galong habne. Ate nang tumanang ni ke tedung ng sikya lo. Kado e syuabangan penkot no. Nili jijip silang deng non ni. Ngadon ro ban penken mau ya pi ka nagaway ka jing sisya. Nili sina tuman pan mo ya pan hoktet alam lah lo. Ken mau habang iyarakhe ya ka Christmas. Yo tuman kadang senang Christmas katalong bulan tante. Habang iken mau ya ka jingwan long beriu ka jong Jesus. Kristo bakso percetak muni nang si padam lo. Habang iken mau ya ka jingwan ka banengkong ka jong Jesus. Baulawan hagadur ka jinglong red. Yo tuman lang senang si Kristo bakabang akang sebang ke kacipi bihek tan silang lo. Wat nam kelet ba uneu Jesus on sawan pat sa jisen. Labang sa Yesus Kristo man pawang tulang. Badang kata ka jingwan ka ba arsin jo. Lab tay ni ke bang kabang ke. On nam wan shu haga jinglong duk bada ka jinglong red. Non tay si ke bang tika hidup pigi la ke bihek ni lo. On nam wan shu kumunong penem. Lake katore ngabang pasan ang kekargan de lo. Henry unwan ka burom ka jo. Bonta khet atang pe namana burom silang po. Unwan kumunong bisyar. Ke angsa ya bang ba hoson. Uban penhiar keput. Lake asat ala na ke ho. Persya ya kita gibam ngay. Lake krote to ala na ke ho. Kita gibayala persya yo. Alang ten ke kita na kapan. Ka jingkeli ka bami namar kata. La posi kadiolam tina ke klang la. Hato pilapan keren em naga benta ka jingwan ka ba arsen jo. Posi na tu disiklo mo Kristo ke bang tulapo Kristo ke bang dia pan disiklo mana tu. Yo ba kumno habang iya lek kemen ya kada ka jingwan long beriu ka bala ar hajar senam tam. Yo ba klempoy berkat uan na ka jingwan ka ba Itu arsen. kera sini ya rutong Kristo bang hampune. Na tu matau ne pila pusi Kristo ke bang po. Hakikam ki apostol lenong banengkong dekot bakat wey. Akabang ning kesiang ning so Kristo lo. Layatu yang iba une ujisu. La itu pada tano le bang sa Yesus ke. Ubala kiu no syabeneng sejerong. La ke hasan nang song cha rumsu. On sawan hiarpat. Alang itu alang itu thawang supo. Hakata ka jingwan ka ba arsen jo. Bang so patahini ke bang dia bang. Haga kot jingruai kasi jongi. Kasih tu malu kita belum. Haga nembar jingruai ka balai phopra. Kongkat na kat anambara lo. Haga dekot ka basaw. Dukhat dia lo bang. Nyeruai ka tu ka jingruai ka baong. Ala pa luni tu diluna pelo. Jisu nong penem na peneng unwan beang. Kristo tereng abang seneng penwang po. Bor ginang
jan jing kular ginang tiang. Kijak tang som se apor tang te bok het lo. O ngan sayo ina beneng un hiar biang. Las nili thelong po seneng benang ke her son. Namar jonga jonga. Ne bahar ne patman pulo. Ulay nami yang abad ya pi kene ka pertay. Nam nang udun be nang nili pan talo. Dei namar kata kadang au kamper ge ai kijing aba pi kendo. Ka thang ta matha sri busum re ku pek sum nang. O jisun sawan syau na ya pi. Arna na to panang sum. Paduang bahaga bangalong mga. Adu lagi do dimse. Piro bila banlong. Nang ta hadak sidupo. Lada pila em badu jisu. Yo Yesus Kristus penang renglo. Lada pia bat le ya kamon ka bakojo. Kristus sedang berapa dengan hangateng anti so dengan hangateng seklem lo prote. Ubelain ya lam ya ka jing em ka jompi. Nanti makere ngalong akai lo. Bat ka jing em ka jompi. Nanti makere ngalong. Kan long ka jing em ka papin mat ya ka jing sok jong ka bene. Nanti makere neka keren lok se lompo. Bat ai baleng ba ka de ka jing rakhe ka Christmas. Lok puton tak sin lo bangsa Christmas ka talon make. Kan penlong yang ibangin terang. Lake tu mincir tik langit tik. Banem komu Jisu. Yesus Kristus keren ngason. Baki wei habaki pej yangi. Laka pe tu itu panang cek lomlo brutante. Habaki pej ya kalong yeng long sam jongi. Kiri tu hema di dorong orunang lang lo brutante. Kin yo iya ka jing bahabreu Jisu. Kiri tu mati be me upon ke. Haga yeng ka sam Kiri tu jongi. hema di ta me udo ya tupo. Sya yang asatang gendian. Nili pancak pancak hadjat so. Ngan ya tu jing ya tu kana balengkot. Nili sia tu mo nang tan lang sia kan. Pi kaladon ka wei ka jakanong kendong ka pempat long Kristan. Ai long arong atau long la ke Kristian ke lang bangsa rong ke. La persyang ban bu i missionary ban yalap ha kata ka senong. Kalau bangsa rong long misionari di pinja pan ke pusatnya pan si tu di pinja pan si lo. Iwei hadin iwei lapun ngut ki missionary kata ka senong. Misionari tu pigo inutai pusat bangsa rong long bilang. Rei 4 don banget bat 4 don bapediang tangi wei ro. Orang misionari kita membang orang ta inut bakta Kristian ke mana bang lalang. Hadin nang ta ka taki bakersyan ya ka mission gilamut ban pensange no. Lapang sa misiono pan kapi ke bang. Ni sangkop po kau menu usai matalo. Tekaladon ka wei ka long yeng. Idon na hema bang. Kalau ong ya kata ka mission sya bangin persyang samangi. Lasi idon na hem pulo telang ngom tanili. Ya serta trailan begitu. Sya bangin lek terengin lek yalap mangi kata ka senong. Rancak ta nole pong itu perusahaan tulilang begitu. Bat kata ka mission kala perkat ka ong to last chance ngin sya bang kade ka long yeng kan lek. Kijut sila kay serta. Nang kijut sila nona perusahaan begitu. Bat anda haba kata ka long yeng kala lek. Kalau bangsa hemat sorbang damlon ke. Kala syong lasa kata ka senong. Kalau bangsa roh sedudam dadol solusi. Ukpa ka kemibat ki kon kikti. Api sula pena sotum. Ladap shita yau. Roi plengan ke. Ladap shibenai. Cikro yon plengan ke. Ladap arbenai. Cikro ni plengan ke. Kim keren ai siapangu Jisu. Yesus Kristus panggil tang bani ye. Kita ki beriu nak kata ka senong gelas ngau bela. An ke Yesus Kristus pan tang te posela bangsa roh mang buhak lon ke. Balikan ni kalong yeng la ar benai menta ki kelempat keren ai siapangu Bangsa Jisu. hem hum bupe posele prekurat ma cikro yon ni ta pleng lo Kristus pan tang bani ye. Kiwi ki missionary ki ba men swaman sen poi ki la keren siapangu Jisu. Ya kami senari anggota Yesus Kristus pan tang pi ti la ke tang te. De balikin ni pat ki ngap jar-jar. Upe posele ke tujuan ma. Nang ta ladap lai benai. Dekluan thom plengan ke. Keempat keren. Ni jalan ta. Ladap sau benai ro 4 keren. Di kluang pipeng ada pusat saja. Barok kawai ka senong ki supek ya kata kalong ye. Si mang promo ku po misionari mo ke tangan ni ye. Henry habagi pek ya kata kalong ye. Monta hala bangsa he ma panlang ke. Kiyo iya ka jing sok ka baken jabeneng ka donang ta. Sinai ngakaring ne se nang klang ceng lo bangsa he melong. Ka gur khamat ka ba kemen bat ka ba pho samrki. Monta me ke kantin ku ko me ke le ning ke oe ne ane ke li boy nan ane ngarong me se klang lo. Kiyo iya ka jing it ka ba don haki. Akang hon se pen sa bangsa ni kalong. Habagi pek ya ki kiyo ite ya ka dur ka jau Jisu. An ke lang pene lang berat Yesus Kristus arti nang klang ro. Ba hadin anda ladap san benai.
Sekalian po dengan ke. Ladon gibriu na kata kasenong. Hala bangsa rong along kay news. Gila lait rong hayeng jong kita gi missionary. Hala bangsa hem missionary hem dam lo. Bat gila ong ya kita gi missionary. Hala bangsa missionary pan pudam lo. Balada ujisu uba kito kiwe gi missionary kila yalap. Raka preka tum Yesus Kristus panang posaro bulu tangke. Lada ujisu ulang ko maphi. Yesus la nali son thot bulu tangke. Ngiro ngin bot no ya ujisu. Nali son thot bulu tangka api nang jumpo se bulu. Bat nang ta gila sedang ban yalong Kristen. Han ke Kristen mancing lo long sarong. Anda apa kata kekenhon mission kabateri mission kalawan hangta. An kala mission sponsor bang lo missionary klaim bang hadak. Wang lon ke. Kalas ngau pela ban yo I kata kecingcia. An kala bangso keceplang an son nang humini tek long lo. Bagata ka mission ka pekerjaan hangta kala keli banong ya kita ki tradisional hangta balai pihak wa long Kristen. An kala so missionary pan arjuno na rong sor pan nang tung Kristen tung di pupi pia porlo na pilo na tuan yang hangke. Bagita ki beriu na kata kesenong gila juma bat gila ong. Halo rong sor ke hak dulu puhilo. Barok gitu kijing hikai bat kijing keren jong ki missionary ki ba mensua. Hala prang missionary to pan ke kan nik pagaya bangke. Ngim yo I setia haga jing em jong ki. Hala tu makereng le tung tegon le tanta. Henry gitu marok kijing keren siapang ujisu. Hala Kristus permana ka prosara tungke. Ngiyo I baka don haga negalong yeng. Hala bangso hemalong sedupet lo. Namar kata kadau ngiro ngin bot no yo ujisu. Lapa sini temta alam pipi jumpo. Tang hadin Henry benai. Ani keluar trok apian ke. Bagi kata kalong yeng galalek bangsa hangta. An kala bangsa hem asor hadak sadam kok lo. Barok kawe kesenong galalong Kristen. An kala bangsa rom atok ati doanta Kristen pang. Kila ya bot yo ujisu. Yesus Kristus hidun. Bat kalong gai kapapela. An ke bang humime piglo. Kan mau namar kata ka jing em jong abat jong pi. Lapa sama tata nang dia kereng ni dia kereng seta. Ngidei ban keli ala de. Itu metang kat jusanang. Kumno nga em man lakas ngi. Kopi sini ni wang ka kereng kopi lo. Kiai ki kten banga keren. Kopi lam sini ni kenangi. Kiai ki kam banga le. Kopi kam sini ni keren. Hatu ki brio. Hala san muni tu. Kiyo ine em ya ujisu. Yesus Kristus pan tek long. Haga jing em ka jonga. Dia kereng long. Kaneka Christmas kapan kan mau yang i. La bangsa Christmas ko pana ka pakan mo ke. Balada ka perthai ka dei ban yo I yo ujisu. La ta tercet si Kristus pan tek long ni puluh tangke. Kanam yo isyo Bethlehem la ne Nazaret. Bethlehem la pan Nazaret la pan tek long le. Henry kan yo I yo ujisu harupai. Mon ta Kristus ke tek long di harupa. Kan yo I yo ujisu harumpum. Arum pulong si tek long ni. Kan yo I yo ujisu hawes karbe anglam. Sama tak sebaskan bang long si. Kaperthai kan yo I yo ujisu keleng kat siapa kapai. Taksi data cadang wanita. Yesus Kristus pan tek. Baga dur ban kejing bahabrio Jesu. Yesus Kristus arti kini la tan kadoi be. Kadon ha kita kibalang ngejau. Ala ke kroi malong si duhi. Ubelain kerku namar kata. Arna me hedine ke. Bangin laban peli ala kadonot. Itu mandeng cing puro na. Banong tuan hadonot jonga. Yang cing puro toang monen ku Yesus puro na. Don jaka hadonot jonga. Mendengar lu nang pandim do. Ubelain kerku tongin ya duai. Arna me hedine ke nang arna jatuh mana. Ngindem ki klik kendian. Itu ma pu tong nang. Kambrep ki kemat. Itu ma me sedok na. Syuabangan duai. Ini itu lai la prang. Sudem ki klik kambrep ki kemat. Itu ma pu ke dom nang la tai nek. Ngaku aban duai kerpang naga benta jongpi. Ni nau tu pan mangsa dom. Don na pedeng jongpi lese. Nau tu bang bong dut me nge. Yong ko ba walang. Bak walang. Ngadon kamban upai syo ubelai. Ni kena Yesus Kristus long se jumpo pu mata ba. Oi ngalalong Kristen. Ni Kristen man lo same. Henry ngalakum jengai no ubelai. Bon ta Kristus kena ceng ni ni. Ngalakum ya jaga jingdom. Le kang tinggal lo tong. Pada kene kesngi. Pinyar ni ke. Ngaku aban wan pai syo ubelai. Ni putra Kristus long wang tu. Duai lem naga benta jonga. Ni bahasa dom tha pu ba. Kenang bangan itu. Ni ka kini pe. Kan ba bidang dem gikle. Nau tu ke tang puting dom ko. Syura gikti bangalaban duai na benta jong pibat sepenhap no. Nau tu mari ke rumah tha. Ubelai kerku. Anam. Ubelain kerku. Ubelain kerku. Ubelain kerku. Ngin ya duai penhap. Ngin ya duai. Sa nam ta dom na. Ngan duai. Ai ngo ya me abelai ko kupajong iba habeneng. Namar gani kapor kapakor dor kapamela penyo hangi hagani kasni. Haga bangi yo ban snap ban shaskor ka kubor ka ba em jong ka kten ka jome.
Haga bagi babon gimen sem gi bakodor. Kis ngau tho bagi don kam ya kaban pen bai thamai ya ka jingya dei jong ki ban me. Pangaduai na kaban tai wei pe wei ki balara ya lagi kiti. Ya syam kerpang bat ki ablai. Baga nega advance Christmas baga Christmas jong ka deka senam hajar arbausan. Kalong ka Christmas haga bagi na ya karai bat deka jingkot jingmot. Ban bot yau jiso. Ban yai ban yai ban pau. Ya ka buram ka jong mau blai. Hang ne hasla perthai. Bat skam ya lagi jong ki kon ba e. Ki ba mala Zeus ba ya ki. Yalam ya ka jing yai lenti ka jong ki. Kershan dalau jong mensem jome. Ka buram shem shala depa. Ya ingo namar mes ngau ya ka jing duai. Kershan bor ya lagi jong ki kon ba e jome. Hapadeng jing ki babon ki bagi dei ban ya kendo. Ken mau ya laga jong ka tanan balang hang ne. Ken mau ka balang rokum jo. Pen klan mame. Daga bor ka jing ai ka jome. Shema belai yangi. Ni pendam ya laga tonot. Ya iti ya lade. Hagikti ibadon bor jome. Nabaya kine barok ni dambat ni kerpan. Haga kerteng ka jong Jesu Christ. Amen. Amen. Ublay on kerkoy di baro. Nam jadi mena tu tu belong pedona. Naga benta ka buram jo. Amen. Alang mang burong penayo.